Jotono holkaham tabuk sini gorio 11টা বাজি tongo inke tabuk no Tripura University ni je merit list abo nongkhorka je MA পড়াই rokni ba CUET je entrance rui registration khaijak borokni merit list nongkhorka angge fadi जों kisan naine legena tabuk no nongkhor drok ang tabuk no nai tongo baksa upload singbai ako omongkha Kokborokni merit list of the candidate call for counseling come provisional admission to the MA Kokborok program for the academic session 2026-27 inke amo ringjakha je MA porinani bagai ba chance mankha ba merit list nongkhorka abo Kokborok borni counseling ba admission ni date ingkha 9 tarik 7 mas 2026 sara 9 ta emono reporting mark khlaini bo jaga hangke Department of Kokborok Tripura University hingke o jaga sung nugui mankha taklai sung kota mannai 49 dok klaina o jaga UR 29 ta hingke ST 19 ta 19 hingke 48 klai khana 48 mana hingke tai to jotno waiting list tai je agio je जों 64 बा एबा 65 रो एडमिशन मानमानि ताकलाय आसक मान ग्लाका तंग हिंगांके आगियो जे एससी नि सीट तंगारक आबरक ताबुताय मान ग्लाका आगि फुल एससी कैंडिडेट क्रिंगे आबरनो सुपुंगे रजागो ताबु आबरनो सुपुंग जाग्लाखा जे अरनि नगमानि हंगांके आबो हाइनांके अनरिजर्व कैटेगरी एबा यूआर सब मान गांके Puilano Jotunisa highest mark 216 Aima de Borma very congratulations Aima de Borma Bol Jotunisa highest mark manka 216 Abuni Yaglo Jasmine manka 209 Abuni Yaglo Ojit Tripura 201 Gita Tripura 200 Bishal de Borma 200 अब हाइके मानलाय आंके तारमारी देबबर्मा तारमारी बा तारमारिक तेक्सन बागे इंगबा सुति रक्सन थाका माइदा तारमारी देबबर्मा 194 शर्मिला देबबर्मा 193 अर्चना देबबर्मा 187 विकास देबबर्मा 185 तुनित देबबर्मा 181 एलिया रियांग मानका 179 आकाश देबबर्मा मानका 178 Beauty Riang Bomanka 176 Rumi Deborma 174 Subani Deborma 174 Mandina Deborma 172 Srina Deborma 170 Raju 170 Kashmir 169 Hasina 167 Abuni Jagolo Nisha Deborma 164 Elia Deborma 163, Aitorma 162, Jia 161, Ebi 160, Kumchak Deborma 159, Prajit Tripura 159, Asma Deborma 158, Chongmari Deborma 157. Borongka UR category o khobjaka unreserved category onke borok oro je tongkrei jotono chance manka angke tabu serial tribe ST category sab chance manka angke puilan chongronoka Sanjit Deborma 155 Sonday Lakshmi Deborma 155 Suwari Deborma 155 Bishal Deborma 155 ba bangka bole KB Deborma 155 Surobi Deborma 154 Trisha Deborma 153 Esmi Deborma 152 Khumtia Deborma 152 Deepika Deborma 151 Saul Deborma 151 Sonali Deborma 150 Semol Chandra Tripura 149 Bindia Deborma 149 Sujan Deborma 148 Adarani Deborma 146 Rahul Tripura 146 Bina Kolai 146 Alem Deborma 146 जे 146 माने जरा नारखांगा 145 वेटिंग लिस्ट सो तोनी जाखा हाइता वेटिंग लिस्ट के वेटिंग लिस्ट रगबा मोटामोटी 10 जन आसक मानिफानो माया मानो मान्या फानो ngui मानो आसक सिउर ग्रिखो उनके अमंखा ताकलाइनी 2026-27 नि जे एमए पढ़ने हनै
Entrance rule je merit list bung final rok borok 9 tarik 7 March 2026 9:30 am o Kokborok department no thangi sogoi nai bagi kobok jakhang ke o jagao borok ni rang rok busuk nang iko rang bari ka agio rang ko se tongmani 4500 rok tongmani takla inke total rang ka 5450 asuk rang norok paid mark laine admission ngani from ke abo the selected candidate after counseling need to pay the requisite admission fee latest by 5 p.m. of 11 July 11 tarik 5টা জোড়া নরক রাং মার নাই হাইতা আবুনি ইয়াগুলো রাং রিমে আনকে নরনি এডমিশন ক্যান্সেল নই থানাই কিন্তু নরনি লাস্ট ডেট 11 তারিখ জোড়া নরনি কাউন্সিলিং 7 তারিখ আনকে 11 তারিখ গো 5টা নি জোড়া সেকাং নরক রাং পে মাক খাইনাই হাইতা অনলাইন পে মাক খাই ইনকে ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন তাম ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন তং দ্য ক্যান্ডিডেট কল ফর কাউন্সিলিং আর রিকোয়ার্ড টু রিপোর্ট to the concerned department center on the scheduled date and time ngange noroni je date time tongmon dino 7 tarik naro mas hogine candidate included waiting list are also advised to remain present during counseling ang je thai samani je waiting list tongnai borok bo motamoti yang ek nisimi serial 10 jona jora rok thangai saon ba 15 jora rok serial tai rok ta asuk phaya angla khaima tong 15 যে নাম্বার জোড়া সিরিয়াল তনে এক নিচিমি 15 ওয়েটিং লিস্ট জোড়া বড় মোটামুটি থাঙি নাই মানো হাইতা মাইফারো মানো মাইয়া ফানঙি মানো কোন ঠিক রইতাবো এক নিচিমি 15 জোড়া বড় মোটামুটি কিসা চান্সেস দं ওকে থাঙনাকে থাঙি নাই যায় दा 20 নাম্বার মানাই জোড়া ফান থাংদিতা হাইতা আবুতো आं সাইমিনে সাবজানে মানো তবে আনি বখাংকে এক নিচিমি 15 জোড়া রং মোটামুটি চান্সেস দं সামান করতে হাইতা They may be considered for admission against vacancy arising due to non-reporting or non-payment of admission fee by candidate in the merit list. Okay? যে কোনো কারণে কেবল সকলিয়া দিন অঙ্কে বরনি আজাগাও দাজাগ নাই এবার কেবল রাং রিয়া ওই লাই থাঙা আঙ্কে আর রাং রিয়া মনি বাগে বইনি অ্যাডমিশন ক্যান্সেল নই তাই খরচ জানো না যাক নাই আকক সাও Admission shall be purely provisional and subject to verification or original document eligibility criteria and category certificates. Okay? Nini je provisional admission out je frupana nang cancel ngi mana je frupana nang yakari bhaigani chances tong tang ingangke ini document no thikring ngi nang cancel ngai ini document je tongmani original document nang mat lang nai original document nai borok I soi tongbai hung kaise nini admission ngai eba rang gadi ni nang saklai jaknai Candidate selected for admission after council shall be required to pay the admission fee online only through the university admission portal within 5 p.m. of next day. Next day ni 5 p.m. ni sekang noro rang maranai noro online ni kaise link rejak tongnai a online no noro rang maranai. Failure to report during counseling or failure to pay admission fee within the stipulated period shall result in cancellation of the provisional admission offer. Okay? যদি नों रां रौरिमे आंगांके যদি नों आज a council थांग आंगांके निनी admission cancel ना हिने साजाव हाइदा security ने advisory vehicle should be parked at the designated place only as per the advice of the security personnel on duty indorni gari ro borok to na je security person borok je side gangke ajagan tondi borni kogrok khanaya tang hima kokta mane mani cholite haita your name on this list along with the production of authentic government ID will form the document for entry into Tripura University. Ini je document telangke, ini Aadhaar card, I card telangke, noni jadi soicing kese nero entry mang nai ba mahab nai. The movement should be only to the respective venue as mentioned where counseling is held. Ngange nero ni je jaga schedule ajaga thangli je jaga habjang nai ajaga nero mahab nai hita. The merit list is purely provisional and has been prepared based on the CUET 2026 school. Not the merit list khajang mani nor ni je school man mani a based on khlaija kan nor je afro entry registration khlaika a registration khlai je mark phunung mani a mark ni basic no nor no merit list phunuk jaka abhaita. The university reserve the right to increase or decrease the number seat in any program and to modify the admission process if required. Nor ni abo number of barifan mano koifan mano seat of place barifan rimano koifan imano oba haike ok saja haita
Okay, tam document lang na counseling ni ba admission ni dino ka print copy of the prior online application ka noro je pro online application khlai ka a print copy ka se tlang na noro je exam ro na ni pro je application khlai mani eba print out Tripura University online application form or noro Tripura University online application form je khlai man je registration khlai mani abaro tlang na haita CUET PG score card nor je score busuk mark man ka mark ni mark sheet au ka telang nangai inge admit card je nor exam no na admit card telang nangai class 10 ni mark sheet and certificate telang nangai class 12 ni mark sheet bai tai certificate telang nangai mark sheet and certificate all of qualifying examination je nang passing jal ni ga jodi nang BA passing jal BA pass man certificate do nangai inge judi nang fourth semester jora passing a fourth semester je tongri march telang hani nangnai migration certificate transfer certificate applicable ibe applicable inge migration jodi ni tongkhang telang ni jodi kri hinga ke to college ro paya ko ngai to tongla khaita registration certificate if applicable registration certificate tongkhang ke abro telang inge category certificate to STS ya to nangnai inge jodi handicap PWB abrok tong ke nor telang nangai two recent passport size photograph 2 copy government issue ID card mane Aadhaar card any other document te alka document nor ne jodi khela thong rok nei rokhang ke abrok norok telangi thangnani nangnai inga for hostel facility aboke nor olo website ro nor form fill up rok khlainani saklai jani je hostel tongnai rok bagi inke noroi ko admission portal o jaga ro thangi nor admission mangnai eba rangri rok marnai inke amongkha nor tam documento telangna ni nangnai gangke belaina congratulation je tabu ST by je your category o je 48 jona ST by na ST busu jona ST tongo 19 jona tai UR tongo 29 jona ka amoro ekdom select ngi tongkha ai nor thanga keno nor ni document of verification khlai ke keno nor admission mannai inge je waiting list tongnai ro motamuti 15 jona suk motamuti manifan mano maya phanang mano tobo noro thanglai ya dino haida inke amongkha tini 22 tarik tini ni Kokborok merit list Tripura University o taklai ni bagai 2026 27 bagai inges nor ni hindi rogo ekdom student kom ko ga hindi rogo taisa je pornero porimanian haima tongo nor jogajog khaidi lai sudi tangki hindi rogo jeng nainai mane ekdom borok kom ko amutamo gomoni hindi o 11 jona angke ST liso 4 jona total 15 jona sigo angke UR by ST CBCD ko angke 10 manai ro points manai dong ke taisa tong khona haima tong sit tong khona haima tong haita inke linguistic ko to khoroksa busu busi linguistic rogo to noro এবং থাঙै পরিমাণ ko haita kusukri ko angke amo ko linguistics so only 4 jon ase application khlai angka taisa norok exam dia phano manon je porne mu sunai ro juga khai tong haita sanskrit ko da khoroksa si inge hindi ro je porne mu sunai ro norok kisa juga khai tong ni laisui tong ni angke mani phano man angke amongkha Kokborok ni ang je sai tong mani amo norok ni taklai ni merit list nge tin bagai asu nong situn norok ni norok ni counseling date bo dino gange 9 tarik 7 mas 2026 9 tarik o sang thing 7 tarik ni saja kana serongkha inge norok ready khai tong ni nor ni rangri rok rangri saklai ka 5450 jabu subong ka bro online no rang dau ready khai ton di je MA porne hnai wan sugui tong nai rok okay haima Jasmine choma very congratulations noroni or mar nogui belai no khata deng 216 daglai na high smart belai no kaham ke tinin baga asunong sidon jotron taisa hor kaham